Gimana mana? Lanjun, pangapungkeun Jun. Gawat kamu rubea atuh etana. Lawana gawat. Gawat terus. Oh. Terus. Hop. Anjing naon kalau dibawa balik budak teh. Nah, kalau dibawa balik juga tuh. Kalau dibawa balik. Anjing nah kalau dibawa balik gitu. Wah, aing kalabea koe eta musuh. Sipan kalau dibawa balik teh tah pangapungkeun ku aing teh. Bawas, pada kan layangan. Si goblok kalau dibawa balik. Kalau dibawa balik mana kawan? Hah? Oh, udah. Tak lah kah. Di balik si jangkar kayak daing hanya kah.